بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول اصطفى وبعد لبيت أخونا أختنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عائلة أول منج مجتمع فشون كمجابي هندو عائلة بدhe عائلة كومتك أول من كورنجه ورجينا كنتتك يبود لكن خاصة كو عائلة هي تريكم فورك الدينهم أي شكل إيجا صوبون أول منج مجتمع uduntere kama awon menga aila ta ko hinhuma jehun libbade kame adi wakin khasa gotegga islam din baro alani awon men abidarin kurang hedai ki awon menga tanawaskan huri membaron kurang jehene kame em allah subhanahu wa taala kiritu qur'anu ga wahi korba fan li unfiq dhu sa'atin min sa'ati mane ke mihege tanawaskan huri membarakun emihe ko emihege aila ya heda kurashe adi kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekaleefan dennevi awon menga aila oga tarikama ehi tarikam for ko dinu wegen dani awon menna ei emme hewmi hunge terega kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fur kuraba fani khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mane tiyabami hun kure emme hewmi haki enage abi ailaya mi hewmi haye atiman kaleefan wadagati aila emme hewmi hunge terega ehme kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam aila ehi tarikan devvi हम एकनी हम फायसा गुतकु कन्यन्नु अंबिदरिन गे तेरेगे कलेफा नमाद वगुतु फियवा එහෙම වගුත් එකලේපාන් හුස්කුරබනි එහිතරි වඩාගතුම ගේතරේ කන්තත්තෝ ගාවස් අදි බේරුතරෙන් කොරෙන්ජේ කන්තත්තෝ හුරිහා කමෙක් ගාස් කිත් මන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වර රිවති නමුනා දක්කවාෆ අවුණ මෙගේන අවුණ මෙන්න ආයිලා කරවේ හේදේකි අවුණ මෙ ගෙල්ලිකෙන් දාන එච්චන්නු ඒ අවුණ මෙ ලිබේ සදගාතෙක් ගොතුවස්වේ එහෙම කිත් මන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අරිහුම් مثل مسعود البدري رضي الله عنه رواكر حديثا إذا أنفق الرجل إلى أهله يحتسب فهي له صدقة معنى كي إميها بدرين نتعايلا كرا هيدا إن نيم مغنني صدقاتك كم غاي كم بغنداني صدقاتك أون مغين إبس ميهكو إنك عايلا مي هيتري كم فورك دي همال وجه كم غاوني نما إبغنداني عايلا نكمت وغنده هم كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن وقاص كليفان أما تنبس بيكلك ويهدو ekale marubaliga wasiya kurang uluvi ekale fan mudaluge debakul ebba me heda kurang kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan nukurabashe ege sawbun tibage aila e fagirun gotu du ko fadiu me musani gotu du hewkam bode em agunuge waha ko nimalum kurin agun menge hamlo iltimasaki agun men komme mi hakit komme ma aila ki wes komme dema firiya kuyas emi hage ailage me gebeshi gulun wargoda kurmattaka masekka kurun ekamu sawbun shakkenne agun legemwa warabbodu dharmaya me sawab take libigen dane kantat take gotuga wegen bedani ema allah subhanahu wa taala awun men kiben awun men mennaki aili gulum badahiko ailage ehi tariba bay gotuga lebun wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.